namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi timhaka ta Papa Penny leyi nga ta hi kha hi link of course na n'wana Peter Tinet. Na mi rhanga phanda somehow mhaka leswi ni ku yi vona ni yi vona to suka ku na ku ta tika lembe leri guys ku ta tika laha so okay hi nga yi tekateka so ku na Boy Tinet un'we wa vana va Peter Tinet. Of course mi nga mi swi twini ka risimu ra nunu leri va featureke munati i Rich Tinet le Boy Tinet wa xikirini lexi ri apologies hayi swo ka timhaka ta ta auto brightness yo ya inbayizisa la so swi tikomba a kwatini swinene a nga ri ku khomekeni kahle because mi nga mi swi voneni like recently Papa Penny a yi ri ka Shangani Gang leyi nga fika yi endla an interview. So ka that interview loko hi landzelerisa laniwa la Boy Tinet i fika a teka tin'wana ta ti-sections leti ti nga n'wi kwatisa. So sweswiwa a hi sungula hi veka ti-video clips first and then hi ta hi kha hi hlamusela ku i kwatisa ngopfu hi yini. A hi sunguleni video clip leyi hi twa ku yi vulavule yi ku yini le ka Shangani Gang ku ya hi ti-clip ta yena to be specific. Let's go. Sure. Look, Msukala Joe Msukala me. Yeah, that is my brother, is my young brother. And what I want to tease. You got to move penny dieting. Lago for me now that we change the time. Is a beef. People must run away from beef. Logo la kwenda business bana eat. Logo Msukala Joe Msukala. I have this video clip. Not this interview. I ended Papa Penny la. Na King David studio. I hope you are not because in 3 hours so shingani tekela swino ku va ni kuma that section to be specific. Yi komba hi yona le fike hi twa yi kombisa leswi. Sure. I was having a beef with Peter Tinet because Peter Tinet he felt that he was a star and then he lost me from his hand. True. Now I come with a big hit. And then him was playing that style of and then he wake up morning, he find penny everywhere. This guy was with me. He lived here. He lived here. Why now? I disturbed his market. Jeez. And then he started to buy people to kill me. Oh no. Some guys have come. Mr. He started to buy people to kill me. Leswi nga kombisa swo Papa Penny mariti ya yo kwala. Okay? The guns. It's the first time I tell the story. I never want to talk about this. Yeah. But it's what I find it. I'm a survivor. I even killed my bodyguard. I had the bodyguards on those days, 95, 6, 7, 8. How did you? As a way, this mistuni kwala so okay landzelerisa laha Boy Tinet fika hi wona fika a tsala na xo sungula la nga fika komisa ku just when I thought I had a great respect for this man as a legend, he starts acting like a clown. Can someone please tell this old man to take a break and stop talking about my late father Tinet? Abeka moka we have all grown up and he needs to stop defending himself now. He stayed quiet for years when people accused him of being involved in my father's death. But suddenly he wants to speak up. Keep my father's name out of your mouth. Okay. And then his second statement, from the previous one, if I just wanted to clear something up. I never said that Papa Penny killed my father. Of course, what I did say was that what I said was that he needs to keep my father's name out of his mouth. There was an interview where Penny claimed my father once sent a hitman to kill him.
And the problem is, my father is no longer here to defend himself since he passed away. I just want peace and for Papa Penny to stop talking negatively about my father. It's not about fighting. It's about respecting the memory of my father. Let's all spread love and positivity. So the challenge is very, very good. Of course, it's normal. So yes, right. It's boy she a challenge. You know, I get defense. So yeah, should make a sense. What's the point? You yeah, rather show Papa Pin. But I love a Kalungo from 190 something. So this of course I come so na video clip leli ndiyanga kha ayichela akaprova leswo impala isho komisa kwayisendela na yedi mina stuff la nga for komisa kom. So some of you say I must watch things like this and keep quiet. Yeah, lantelela shem mandelela shem leswo of course nga fika komisa swona kwala siboyithini. So timhaka leti nga kona tete sikazitiva nga bembele ka nkarhi sweswi vana va kwatini swinene matikhomelo ya Papa Penny. So as Master Tinrin, to be honest, even if nga ku ri ntiyiso mkarhi or nga ri ntiyiso ntwino swo swi nga ri necessary i swi swa khale ngopfu ntwino it's more like Papa Penny you maybe you la ku trenda hi swona swa khale Papa Penny, like we understand. Yes, a ku ri ti-beef bita n'wi ta ku khale loko ku ri swi humeleleni it's fine. Swilungini swi hindzi khale ngopfu a ni voni ku va ka hana ni swa havulavula na sweswiwa because ko loko ku va vana va Peter Tinette se va ze va humela handle se va ta vulavula i khale like swa khale ende swo ya ha ri ku swi vuyiseni tani swi mi swona ku na interview ya Shangan Gang yo yi nga n'wi kwatisa ngopfu ya Shangan Gang even then za kota ku a tlhelela ka this clip leyi leyo hi ku cheka ti-records laha ku nga ya 2023 as you can see. So yi swa ha ri vuyiseni kambe 2026 so it's wrong mugolola ntiyiso it's wrong. Vo nga va la ku defenda vanhu because a na hi vana va Peter Tinette so swilo loko munhu a ri kule na swona a nge swi twisisi munhu a nge swi twisisi loko swilo a ri kule na swona and stuff like that. Loko na ha ri busy na stuff like that ku na mhaka ni nga ku yi vonini la and ni kota ku va ni hi linka because ku na post yin'wana ni nga tlhela ni yi vona hi Vishfambo hi nga ta hi kha hi landa big fan ya Mragapanda. So hi fika hi vona Bana President fika hi tsala ku lava i vana va role model ya mina the late king of Shangan Disco Peter Tinette. Hinkwenu swi tiva Mragapanda yimela ku fana Peter Tinette straight like a yi tshama hi swi tumbeta ku role model ya yona like a swilo leswi yi nga tshama hi swi tumbeta futhi ni ri Tinette va n'wi dlele swi tsala swi va tsandza mini vona mane mini vona a hi rivalangi ku ri Peter Tinette i lo dura a dlawa byandzwana va misatha nyoko leswi yi nga tsala swa Mragapanda. So yi swi tsale sweswi so you need to understand hi fika hi kota ku linka swilo so swi clear ku Mragapanda swilo leswi postile kahle yi le ku swi linkeni ngopfu na Papa Penny swi langutiseni swilo swo fana so loko ni kha ni langutela it looks like Bana President yi nga ya bifa Papa Penny ka beef leyo lele because ku na post ni nga yi vona hi Vishfambo where he wrote ni kwala mall ni confirma beef yi ta dyiwa mi dela president 3-in-1 beef sa swi ku ni hlamanisa ku 3-in-1 njhani because munhu loyi a hi va tiva sweswo of course for now ku yi post leyi a hi swi to ku na Dr. Joe and then ku na Hosingo Mr. Boss. So wa vu 3 a nga ri ku twisiseni ku i mani ku lala ntiyiso loyi lala ntiyiso wa vu 3 a swi nga ri ku twisiseki hi ku loko ni languta a ni nga ri swi voni ku as if Mragapanda yi nga la ku bala poison hinkwayo loko ni kha ni hi langutisa laha a yi targete ngo Dr. Joe obvious Mr. Boss a swi tiva so swi komba ku wa vu 3 laha ku nga va Papa Penny ku hi leswi hi nga ku swi voneni na swilo leswi swi fambisaka xiswona sweswi ku nga va yona la loyi kha hi languta mhaka leyiwa and stuff like swi komba na ku hi nga zi hi beef and khale ni kha ti holoma swi tiva hi timhaka ta Papa Penny swa Peter Tinette swi sungule sweswi ni na minkarhi liya loko ku yimbelela lomu ka valungu Mragapanda yi kwatini swinene loko Papa Penny yi fika yi teka yi remixa that song and stuff like that ma yona mhaka leyi. So ni langutisa guys ha ni ku voni ka storm here ni ku voni ka storm ku ta tika swinene beef ya Mragapanda swi komba leya savage ya ku vuyeni lewa and stuff like that leswi ni swi ka swi vonisisa swona and stuff like that leswi loko ni amukeza swi ska panda kombela mi tika subscribe epo kombela hume vai ni nga pfuka wa vuyina siku na rin'we la mara leswi a ni nga ri ku lweni a no vutisa bona ho fambisa sweswo mana ta twa mara loko hi fila nchela hi fila na fish a hi fila loko ni nga swi laveka la ka mutirhweni a swi laveki eka interview then ntisa sweswo i vutisa munhu wa wrong sweswo i vutisa munhu wa mara wrong hi se hi n'wina swilo leswi hinkwaswo ni wa ni twa ku rini
ni ri kombela ku nga ha vuyi la xikolweni mara hi dyondzise hi n'wina na tiva nkoka wa ku yimbelela va nchela mabihani a ku ri nkoka wa yini ku a swi laveki sweswo hinkwako se ku ta ni ta vutisa sweswo swi lavi ni susumeta mara ni sweswo problem leyi i nyika munhu wa wrong that's why ni ku byela ni kombela ku i nga ha vuyi se i wa disturba vana va le ku dyondzeni hala please ya kombela ni kombela vhibi va fambise sweswo i nga ha vuyi na siku na rin'we la no mara swin'wana hi fanele hi swi nida ku ze hi vitana maphorisa ku va nkoka wa swilo swa ku va hi swi dyondza a ku ri yini hi ku a swi laveki hala hina kona kombela ku nga ha vuyi na siku na rin'wana please